Rosobo gatagati ebwa umochie obosongo ase egati yabarai begedini gusabarandia banyaka bakumira na rituko ria rero na gukonera na mono chiburaburu ichi cyanyaka bachikwanekigwa chikubwatanigwa amona mangana ge siasa nigo baburirie omorembe gotingigwa nabo igokuboria abana siasa gwetanga kurwaze siasa cyokora tamaberera na nemono onye konyarekana banyaka bagotigana na siasa cia mapema muri kito Daniel Ntiri nigatwareganira roboti rwa senchira yoboikirana of Bishop ase gikaro ekyo kyabaretamo abo Bishop kurase chinsemo ao ase county ya Kisii meyemo cyobosongo ekyo kyalingete gukwanira igoro buna barase kebokora libosyo wetera soko bwatrina nabo bwatani ao ngo barore birengereri byabo igoro yoburai na gotayabuna amagendero litanga nimbuya tungesi wanasiasa wetu to down down, yani wapunguze speed. Tunaomba amani hata wanapotembea, tunaomba amani hata wanapozungumza, tunaomba amani. Bakoragwa na Bishop Joseph Misoko nigo chinga kecho batayabona siasa cha mapema nigo chikoirira ugosaleka kwa murembe ugosira kwa magima egati ya yande nega barai mbabonete ko igora maiso. Vita na furugu sio za Mungu. Vita na furugu asiandamani na neno la Mungu. Tunaomba hizi siku chache wakati tumeona watu wakipigana na kukimbizana, jua ya kwamba unapoenda kwa street kupigana umeacha bibi nyumbani na watoto, ukigongwa umeacha mchane na umeacha mayatima. So sisi kama House of Bishops Kisii County tunajo kisema ni amani. Asige karekega niko baigo aba bishop abaiga bacha kense mobene ase mitandao yekerero gose website yera bakonya asoko bamo na kurigiriria amagani abo buna barandia kurwase county ya Kisii na kweroberia asobugima bole bosyo magaga yo koremeremo yo borandia. Usungumzia masera yetu kama wajungaji katika county yetu ya Kisii na pia kuangalia mambo yale ambayo yanafaa kama wajungaji na kama maaskofu yanayohusu kanisa letu na kanisa la Bwana katika kaunti yetu ya Kisii kwa jumla. Mkripotere gataseni kiaga tembe kurega se kaunti ya Kisii literane nguru kwa Daniel Ntiri.